زیادتر ji 2 salan derbasbûn li ser karasata Şengalê koçekdarên Daeş li wî demî kontrola piraniya gund û komelgehên êzdiya kir. Bo sedema kuştin û exsîrkirina hizaran ji milletê êzdî her wesa bi hizaran xêzan reviyane serê çiyayê Şengalê ji marek ji birsûtê hinada canê xwe ji dest da. Ji ber koçekdarên Dewleta Îslamî dorpêça çiyayê Şengalê kirbû. خلق شنگال بلنگازی شنگال دمان خودان غیرت شنگال دا اب دیجمت اب صدامان حتی اب 300 400 500 کرتے حتی اب هزارا البی ملوی جوای دمان اب حالے کی خراب برچی تھی بے سلاح بے عطات دروجہ مقاومت کے روجہ کے موقع عطاتے ہوئی خلاص بو مت عهد دایک و دعوی جوی دا ماین حکم اب کفرال برخو سکینه ام ترکا جوی ندن اب چیما آباو یکیما اب زحمت بو خودم هاتنا سری چیای آب نما امسی حسین نفر بون بدری که دبیا ما آول دفع زارو کا کن مگو زارو ناقاومینن این مزن گهنا ده ما تریدی جدارا تری چنین وی عايشين حتی هم هاتن مالا اوی جامعه حسو دو غطاسی وی بون کوروی شهید کت سر مفرقه های گوبل خدای لا شيء بنن زمین ها اف جامعه الدور ماتور قو غطاس بو و عالمات هی برچی هر کوره مگور کن افجی خلمتا هر در روزن کارسات دا هندک هزن جدا هاتنه دامزراندن به مبستا براوانی کرنج هاولاتین ازدی و پاراستنا آخا شنگاله بکن. جا کارسات شنگاله 3/8 2014 دست بکر ساعت 2:30 شب شرکت سر شنگاله براستی جی کسک شنگاله و نما كجروب سياسي كاقليمي كحكومه فدرالي اياري كاري الوان روجادا نهاتا كرنش ملتي ازديرا كملتي ازدي خلاص ببي ان نيتا كشتين ان نيتا قرتن سياسات كهبو بوليتيكا كودات مشاندن يا تبت هرمي شاش بو سبب كو فرمان چيب سبب سياسات و بوليتيكا هرمي بو اساس هزك خودي وی گلی درکت پیشا فرمان سکنی با استنگ دا دنیا عالم دزانه چتکی اشکره بو پیکی بو یه پیکی بو اساس اف خودی گل درکتن به 100,000 انسان قلدور را در بازی روجاوا کردن روجاوا را در یه سیمال کارا ملت در بازی باشور کردن پیشمرگه جوی در باز کردن هجی گوتنه یا کارساتا شنگاله گلک ایشوجان پیخو ایناینه و گوتانو که آشکرا کرنا زیدتر جه 28 گورن بکم و اخسیر کرنا به هزاران جه ازدیان تانو که دستین چکدارن داعش دا هر وصا وقتیانا ازدیان شنگاله جه جهو وارن خواه و زیدبونا دیاردا کوچ کرنه بو ولاتن دروه کاو عمر دنگ امریکا قضا شنگال